to respect God. Orukure chibina cha Alliance for National Transformation Major General Muntu ashabire abanya Uganda okushabira eihanga obutagwa mu kabuko na kare aretera eihanga ryagira obuzibu. Abarukushaba mushabire eihanga n'okihangere tukagerageza baner na rimwe obuturarebere president w'eihanga narekora omubusinge ondijo naza tikabo. General Muntu agizire ngo mu rugo by'esente hamwe no kuronda ebitinisa biresara abantu binja bina amazima n'oburinganiza bahungombye obutegeki ubwo bakubire nibatereze bitarashoborokire. Abantu abarungi noshanga ntaruka headmaster akayebembera ishomero yarutungura tiyari ya sente washanga umuntu wawe nayebembera ekibina cy'omwani n'agace bitoke murungi yarwakorekura ataryangatanise bantu kwa kurugayo abingi natinde sente bija kwesiya bachikomu abantu bamuhurikiriza nibamumanya koka chikomu yagamba hari cyabire cyabagamba akamero mukamanya acheza gamba wasigotyoshi hatori wakumbagize kibina kibase wetagamba nangwe no kumarira kigama 30 ogarata kishobora yahez atawose ngunu woko asai echoro kubeba echoro kujiro abana bafe baba wano bafira mutungu mu Metro East ngabagenze kunonya ki emirimu mukitegero obulumi obulyawo mulumwa. Abebembezi b'ekibina cha Alliance for National Transformation no mu Bushenyi bashabira abanya Uganda okwebembeza emico baba nibenda kusingura kumwana mwende mico mujya kugira no mukibina cha ANT abo kwandi kite cykwikirizo mu ruhanga munonga nicebembeza ruhanga nicebembeze mico yari yitwa betura mu wabo kuranga umwana w'umuntu atwaza tenati tinkwenda kubigamba kuzo munda munonga bantu mwe mutereze mukono twadanze tombeke kibina cha ANT yo mu Bushenyi umu. General Muntu naza kumarisa abitiyo no mu Bushenyi arukorambura district yona gasha kwa Abraham Muganzi.